Gençler Birliği mesajlarının mülkiyete karşı жұмыстарын saat 12:30 başladı, bir жарымда. Ketini saat 9'da gelip alasam, qanday ifadalansam, qanday namaz okuyursam seni. Daratkanaga bargan ruhsat bere var жұмуштун arasında. Ayette daratkanaga çıkkanga bolбойт. Gezini saat 7'de жұмыс істеп. Yok, daratkanaga barыңız gelip kalsa emне kılасыз? Pampers kiyip alasыңарбы? Жоқ, ошон daratkanaga барбайт, убакыт жок да ошого. Анан кийин экинчи турумуз аят. Tura turunuz. Kanda ertemene saat 1:30 girip geçinde saat kançaga çeyin daratkanaga barbay. Saat 1:30'da жұмыс başladı, 1:30. Түштө. Ошол үчүн кечээ saat 7'de boşayт. 7 geçen daratkanaga girбейсиңер, тамак ишебейсиңер. Жоқ, ошондой болот. Эмне деген жумуш бул? Bizde mesela okul жұмысында болот да. Там бир суу içe турган болсоң içe берет. Анан даракана чыкканда кечке чыгарып атат да. Namaz oku farz bolot. Namaz oku farz vaqtda okuş gerek bolot. Aytыңыз экинчи сурооңузду. Экинчи суроом аят курсунда şu куруу tutsa дин боюнча жерде жаксалмага дейм. Кандай? Аят каналынан. Ayan kanalında толуп тура бардык ошол жерде сүйлөп, менден башканы бар ошол жерде. Ayan kanalында менден башканы бар сүйлөп атат. Карай берсеңиз таба ошол жерде. Муфти баш болуп бардык ошол жерде. Ооба. Мында улуттураак суроо берүүгө аракет кылсаңыз, кантип 1-ден 7-ге чейин даратканага чыгарбаса, бул кандай жумуш болот, мен таптакыр түшүнө албай койдум. Бул билбейм, ал эмес илгери жанагы Сталин менен Берия деле жанагы ким, жанагы Англиядан келген жанагы ким эле унутуп калдым. Ошол келгенде деле бир даратканага чыгып турушчу экен жарым саат сайын. Берия тузду көп кошуп койгондо англиялыктар даратканага жарым саат сайын чыгып турган дейт. Англиянын тузун кошуп койду деп. Ошон үчүн Черчилль мисалы үчүн. Дагы угарман бар, кулак сизде. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Ve aleyküm asselam ve rahmetullah berekatuhu. Ben Zıvan Kıcı'nın bana ağırlıklarım. Beynimden taşıdı Türkiye namazı çıkamayattan oturup yüzde okuyattan bolaradın mı? Bolot. Sizi kalaskaman türtüp bara turgan biri yok bu. Türkçe bara diyor, oran diyor, Rusya'da anlasın. Anda bolu veret. Türkiye ateş yoraman özüm. Meştike bara albaysız mı? Ha, yok, baralıyım Türkiye oraydı, taşı beynimden taşı. Suut ise olursa tayam kılıp bakınız. Yazında darat alas, kışında tayam kılınız. Tayamım. Maçıkça borçam bolaradın mı? Bolot. Tayamın kılıp bara verez. Rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir tuğanыбыз suut ise densoğluğum oğruyup, belimen tömönce oşonduktan emne kılam deyit. Anda kurgak darat tayamımı alıp, kadimgi darat algan diyor, meştike bara verez. Jaydın gündörü kadimgi darat ala verez. Huday talam namazınızı kabul kılsın. Din, geber adamlar oyloğundan daha jengillere hurmatlı bir tuğandar. Daha bir ugarman var, ugarman kulak sizde. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Ve aleyküm asselam ve rahmetullah berekatuhu. Biz Kur'an'dan öyle yaşına bana Kur'an'dan gelmeye iklasınız bana Kur'an'dan gelmeden bana yaxşı öyle Müslüman ifam kılamayız. Allah'ın Mansur bilen. Allah'ın Mansur şeyh mene bizim mamilemiz jakşı. Karasuğa varganda gede Bişkekte jolugup turabız. Bizim mamilemiz bar. Emnegani suradыңыз, эгерде Allah'ın Mansur menen jakşı bolsok, jakşadan jaman bolsok, jaman degen aytqыңыз keldi, je kanday boldu eken urmatlı bir tuğan. Yani açık biz Kur'an'dan gelmekte soranlar köylerde singe Hasan gelmekte diyoruz. Karasuğda Allah'ın Mansur bolgon üçin şo kişiге berip, başka jaktara жүрөбүz da taksırım. Al jerde alımlar bolgon üçin. Bирок al kişi menen baylanışыбыз бар bizdiki. Oştogo Şah Muhammed Damıl, Allah'ın Mansur menen, Umar Ali Damılda menen, oş şarında, narkı Kadamjaydagı Moldahum menen bardığı menen bizim baylanışlarыбыз бар. Bardık jerde tuğra bagıttagı moldakeler daima bir bagıtta bolgondor, biri menen biri katlaşıp turuşat. Dağı bir ugarmanыбыз бар, ugarman kulak sizde. Maral radyosu. Kulak sizde, uğup jatam. Assalamu alaikum. Ve aleyküm asselam ve rahmetullah berekatuhu. Moskvadan çalıp çalışıyorlar. Kulak sizde. Men jumuştan jetar 14'de gelip qanda geç. Hazır Kustandın vaqti jeta 7:50 7:40 bolotda. Yani oşol jetar 11'de doğup kalotanda oşol vaqtda adam çıkırıp gerekti deyen yapsaydılar. Yok çıkırganınız jakşı bolat özüңüzçe. Kuptan tünü men okuyu veresiz.
Aha, ikinci sorum. Degi bu jakta negi orus menen musulmandардын ортосунда мен musulmandардын ортосунда жүрүп деп ortadan kredit alsa болот деген сөз бар го. Анан ушул жакта Мөлбулак деген дагы ошо билген кимдер экенин деп компанияларда кредит берет. Анан ошол жакта мусулман орус аралаш электик. Анан бирок бул өтөн таасиркар жеринде болгондон кийин кредит алса болобу же musulmanlar иштеп аткандан кийин ал жерден алганга болбойт. Мөлбулак Кыргызстандын компаниясы мусулмандардыкы, андан алганга болбойт. Ошол мусулман эмес өлкөдө мусулман эместерден алса болот да. Бул мусулман эмес өлкөгө барып калган мусулман өлкөсүнүн банкы. Мөлбулак биздики Кыргызстандыкы. Андан алганга болбойт. Бактылуу болуңуз, рахмат.